Ibihe byiza mwebwe muri kudukurikira muri hirya no hino mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda, reka mbaye ikaze muri gahunda z'aya makuru mbabwire ko UCI yahaye perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame umudari w'indashyikirwa mu mukino w'amagare. Ishyirahamwe ry'imikino yo gusiganwa ku magare UCI ryahaye perezida Paul Kagame igihembo gihabwa abakoze ibikorwa by'indashyikirwa mu mukino wo gusiganwa ku magare, ashima uruhare rwayo mu gutuma u Rwanda rwandika amateka. Mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu tariki 27 Nzeri 2025 nibwo perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yifatanyije n'abarimo perezida wa UCI David Lapartien n'igikomangoma Albert wa kabiri cya Monaco mu gusangira wabereye muri Kigali Convention Center. Perezida wa UCI David Lapartien yavuze ko umujyi wa Kigali wanditse amateka yo kuba uwa mbere muri Afurika wakira shampiyona y'isi y'amagare, wakoze byinshi bidasanzwe byatumye igenda neza. Ati umujyi wa Kigali ntabwo wakoze ibyo twatekerezaga gusa, ahubwo warengejeho ukora byinshi. Umuryango w'abasiganwa ku magare wumvise urukundo rw'u Rwanda muri iki cyumweru. Yakomeje ashimira perezida Paul Kagame wakoze uko ashoboye kose kugira ngo Afurika yandike amateka atari yakabayeho na rimwe mu myaka 103 hatangiye gukinwa shampiyona y'isi y'amagare. Ati perezida Kagame warakoze, ntabwo tuzibagirwa uko igihugu cyawe cyatwakiriye n'iby'icyubahiro kukugira nk'umuntu ushyigikira amagare ndetse na shampiyona y'isi y'amagare. Ibyo bivuze byinshi cyane kuri twe, uri uw'umumaro, duha agaciro uruhare wagize muri iki gikorwa. Tuzava mu Rwanda dufite ibihe tutazibagirwa kandi twizeye ko nawe hari ibyo shampiyona y'isi y'amagare yagusigiye utazigera wibagirwa. Mu izina rya UCI, David Lapartien yashyikirije perezida Paul Kagame umudari w'ishimwe usanzwe uhabwa abakoze ibikorwa by'indashyikirwa mu mukino wo gusiganwa ku magare. Ati ndashaka kuguha umwambaro uhuye n'uhabwa abakinnyi begukanye amarushanwa muri iki cyumweru. Akira n'uyu mudari n'ishimwe ry'uruhare wagize muri aya marushanwa ya shampiyona y'isi y'amagare muri 2025. Perezida Paul Kagame yishimiye iki gihembo, nawe ashimira iri shyirahamwe ryahisemo u Rwanda kugira ngo rube igihugu cyandika amateka muri Afurika. Ati ndagushimiye ko bw'impano idasanzwe mumpaye. Ntabwo nakinnye mu isiganwa ariko natsinze. Mwakoze cyane. Ndashimira ababyihishe inyuma bakoze bataruhuka. Mumenye ko imbaraga zanyu zitagendeye ubusa. Mwarakoze cyane. Yongeyeho ko isiganwa ryagaragaje imbaraga mu mihanda ya Kigali, amajwi menshi, abafana n'ibyishimo n'ibihamya by'imbaraga z'umwe ziri muri siporo. Turi hano kuko UCI yatugiriye icyizere nk'u Rwanda. U Rwanda rutewe ishema no kugira uruhare muri ibi bihe by'amateka yo gusiganwa ku magare mu Rwanda. Mufate nko mu rugo. Ati tuzakomeza kubakirana yombi. Perezida Paul Kagame kandi yavuze ko imbaraga zishyirwa mu ishoramari rya siporo arizo gutuma urubyiruko rubona amahirwe n'imbaraga zirufasha kugera ku nzozi zarwo z'ejo hazaza. Ku cyumweru tariki 28 Nzeri 2025 nibwo shampiyona y'isi y'amagare yabereye i Kigali izashyirwaho akadomo. Hazakinwa isiganwa ryo ku muhanda ku bagabo mu ntera y'ibirometero 265 267 n'igice, aho rizatangira rero saa 3:45 rero rigasozwa saa 10:45 masaha ya Kigali. Mu yandi makuru hakomeje kugenda avugwa, reka mbabwire ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungire yatangaje ko abantu bakwiriye kuzirikana igisobanuro cya jenoside aho kuyivugira mu kirere gutyo gusa. Agaragaza ko ubu bwicanyi buba bugamije kurimbura ubwoko runaka, jenoside budakwiriye gukinishwa. Minisitiri Nduhungire yaganiriye na Venuste Nshimiyimana mu kiganiro Agasaro Kaburaga yakiburaga perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Felix Tshisekedi watinyutse gushinja abandi ko bari gukora jenoside mu gihugu cye, yirengagije ubwicanyi imitwe yitwaje intwaro nka FDLR na Wazalendo ifashwa na guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ikorera abatutsi bo muri iki gihugu. Perezida Felix Tshisekedi bwari mu nteko rusange ya Loni ya 24 Nzeri 2025 abwiye bari bayiteraniyemo ko bakwiye kwemeza ko hari jenoside iri gukorerwa mu burasirazuba bw'igihugu cye. Felix Tshisekedi ntiyavuze ubwoko cyangwa se itsinda ry'abari gukorerwa iyo jenoside, gusamya ko ibera mu burasirazuba bw'igihugu ayobora atari intambara isanzwe ahubwo ari jenoside ikorwa bucece. Minisitiri Nduhungire yahise yamagana amagambo ya Felix Tshisekedi imbere y'inteko rusange ya Loni ashingiye ku bimenyetso bifatika agaragaza uburyo abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi bakomeje kwicwa.
ibishyira kuri jenoside. Umunyamakuru Venuste Nshimiyimana yabajije Minisitiri Nduhungire niba atari ukwitana ba mwana hagati na Felix Tshisekedi, undi amusubiza ko jenoside atari igikangisho cyangwa se igikinisho. Ati jenoside ntabwo ari igikinisho, jenoside ni icyaha cyateganyijwe n'amasezerano mpuzamahanga kigaragazwa no kwibasira ubwoko ugamije kuburimbura. Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko atumva uburyo Felix Tshisekedi ajya imbere y'inteko rusange ya Loni ngo apfe kuvuga jenoside biri aho gusa byo mu kirere kandi azi neza igisobanuro cyayo. Yagarutse ku bihamya byinshi bigaragaza ubutegetsi bwa RDC bufatanya na FDLR yasize ikoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, kugeza ubwo bunawuha ikaze mu ngabo z'igihugu cyabo inkunga n'ibikoresho nyamara batayobewe ko ari abajenosideri. Ninde hariya mu burasirazuba bwa Kongo ufatanya n'umutwe wakoze jenoside mu Rwanda? Ninde wahaye intwaro umutwe wa Zarendo ufite imvugo z'urwango ibasira abanyekongo b'abatutsi muri temu utari Felix Tshisekedi? Minisitiri Nduhungirehe kandi yibukije ibyabaye mu Kwakira 2023 ubwo imitwe yitwaje intwaro irimo iyo muri Nyatura, Maimai na FDLR yatwitse inzu zigera kuri 300 zo mu mudugudu wa Ntulo muri teritwari ya Masisi w'abanyekongo b'abatutsi zirakongoka. Minisitiri Nduhungire ati ibyo byose ni bikorwa biranga jenoside kugira ngo Tshisekedi ajye hariya azi neza ibyo wakora agashinja bishwe abagira abicanyi ni ibintu byo kwikunda bidakwiriye guhabwa agaciro. Nirihe tsinda ryibasiwe mu burasirazuba bwa Kongo hagamijwe kurimbura ritari abanyekongo b'abatutsi kandi bikorwa n'abo guverinoma ya Kongo yahaye intwaro? Mu nteko rusange ya Loni, Nduhungirehe yongeye kwibutsa ko kuva mu mwaka wa 1999 mu burasirazuba bwa RDC hashyizweho ingabo za Loni ziri mu butumwa bwo kugarura amahoro zitwa MONUSCO zagombaga gufasha gukemura ikibazo cy'umutekano harimo no kurandura burundu umutwe w'iterabwoba FDLR, ariko birangira zitageze kuri iyo ntego. Icyo gihe yavuze ko hakenewe mu buryo bwihutirwa gusuzuma neza inshingano nyakuri za MONUSCO. Minisitiri yagaragaje ko hahindurwa inshingano z'izi ngabo zikomeje kugira uruhare mu bugizi bwa nabi bwabo zishinzwe kurinda. Umunyamakuru yamubajije uburyo byakorwa. Nduhungire yavuze ko ibyo ari inshingano z'akanama ka Loni gashinzwe umutekano n'ubunyamabanga bwayo, ariko yibutsa ko izo ngabo zashyizweho ngo zinarwanye imitwe yitwaje intwaro iri mu burasirazuba bwa RDC, icyakora ubu yikubye inshuro nyinshi. Ati kuva uwo mwaka kugeza ubu hari imyanzuro nibura 20 y'akanama k'umuryango w'abibumbye. Ati yasabye MONUSCO kurandura umutwe wa FDLR, ariko uko byagenze nuko FDLR yashyizwe mu ngabo za Kongo nk'uko raporo z'umuryango w'abibumbye zabivuze. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko MONUSCO yinangiye igafatanya n'ihuriro ry'ingabo za RDC irimo umutwe wa FDLR wafatiwe ibihano na Loni kandi izi ko ari amahano. Ati biratangaje ko ingabo za Loni zifatanya n'ihuriro rya gisirikare zirimo n'umutwe wakoze jenoside wafatiwe ibihano na Loni. Niyo mpamvu rero twavuze ko manda yabo igomba guhinduka, kuko uko bigaragara amafaranga umuryango w'abibumbye watanze kuri MONUSCO ntabwo yafashije no kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Inshuro nyinshi FDLR yakoze ishaka kugaba ibitero mu Rwanda. Benshi bibuka ibitero byo mu Kinigi, i Rubavu n'ibindi bitero Shuma yakundaga kugaba ku butaka bw'u Rwanda. Ibyo byatijwe umurindi na Felix Tshisekedi wakunze kugaragaza ko azatera u Rwanda agakuraho abayobozi barwo. Benshi bibuka ko iyi yabaye intero ye ubwo yari kwiyamamariza kuyobora manda ya kabiri. Minisitiri Nduhungire yabajijwe niba u Rwanda rufite impungenge z'uko rwaterwa na FDLR, yagaragaje ko uretse izo mpungenge n'izina ry'uyu mutwe ari cyo risobanura. Ati kandi banahawe intwaro. Felix Tshisekedi we ubwe yarabyivugiye, ntabwo yigeze abihisha amahanga ko ashobora gutera ibisasu i Kigali igihe ashakiye cyose, ko ashobora gukura ubutegetsi bw'u Rwanda igihe ashakiye. Nayo mpamvu rero yashyize FDLR mu ngabo, nta rundi rukundo ayifitiye niyo gahunda. Abajijwe igihe u Rwanda ruzavaniraho ingamba z'ubwirinzi, Minisitiri Nduhungire yavuze ko zitakurwaho icyatumye zishyirwaho kitaravaho. Kwa 24/25 Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyize hanze itangazo rihuriweho rya na RDC, u Rwanda, Togo, Qatar na Afurika Yunze Ubumwe ryagaragazaga ko urwego ruhuriweho rushinzwe gusuzuma ibarizwa ry'amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na RDC rwemeje ko ibikorwa bishyigikira kubahiriza amasezerano bizatangira ku itariki ya 1 Ukwakira 2025. Mu kubishimangira, Minisitiri Nduhungire yavuze ko FDLR ishaka gukomeza guhungabanya umutekano w'u Rwanda igomba kurandurwa nk'uko byemejwe n'itangazo rihuriweho twashyiriyeho umukono wa Washington. FDLR nirandurwa nibwo u Rwanda ruzavanaho ingamba z'ubwirinzi, nibidakora izo ngamba zizagumaho kuko byakagenda kose.
yagaragaje ko u Rwanda wifuza ko amasezerano ya Washington DC yashyirwa mu bikorwa kugira ngo ibihugu byombi bihe ingufu ubufatanye mu by'ubukungu, hashyirwaho ishoramari rihuriweho mu kongera agaciro amabuye y'agaciro y'Iburasirazuba bwa RDC nawe mu Rwanda bafatanye no mu yindi mishinga nko kubungabunga parike y'ibirunga, ibikorwa by'amashanyarazi ndetse n'ibindi. Akaba ari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier